zaman cai minum. Cemen cio. Itu nih, dia musik keras mas serobong, pakai madu mas sepatu tengah kali jani. So pangentrik, kenci ya kuno kecil. Ini ci minum itu. Wong ci di kafe minum, di kafe tuh. Ini di kafe dampingi cewek-cewek jegeng. Bening-bening, jering-jering budak kalau dawa dah. Ini apa di sini minum terus kayak muda. Tuh banget. Ji, dong. Yang itu kan enak ya. Pakai toh. Mas, lagi mas gitu. Nak keto di tu dah. Ini nyeci kajak sih. Ngajak kedes sih, ngajak legu sih. Dong. Bos kene sih bandi ni tu. Ya, awak bos sing level kena. Corak muda dah. Sing zaman lah kata. Bos katrok cai gitu. Yang ber di kafe. Geng-geng itu mesti dugem. Cedom. Ini apa? Neneknya cai kajak ini tuh. Jangan duduk awak nah ke kafe. Di tu remang-remang tuh. Cewek-cewek tuh. Minuman apa sih kalih tuh? Si ciplak sih jajak ngomong cai. Dengan awak ngomong. Ini video amah nih. Wah, gak mah pak. Biu sambus mensem. Kleng ibu deso cai tuh. Gaul, bedek sih gaul. Kleng. Minuman sederhana tapi menikmati nih. Ke kafe cai. Awak ajain ke kafe tuh penampilan cai mas sepatu, sing mau kaos. Ngentrik nih cai nawang nabi. Bisa kini sing cocok nih. Nyabu akini keras makrobong. Dia nasak ras cai mana meklo tuh. Nak si zaman kini pangnya keren ngenah tuh. Siapa tawang cai. Coba Jani cai gini. Engken Ke kafe. Zaman Jani ci ke kafe. Ci harus ngelah masa depan ci seperti apa. Konden ci ke kafe. Ngelahan 500.000 sampai 1 juta mungkin lebih. Jadi nak ke kafe, carilah kafe yang ngelah izin. Cai lemo kene lemo bulan gajum cai nak di kafe sudah gitu cara mungkin cai busan. Awak kan ada hiburan awak. Terus cai pekatok kene dah. Apa hidup cepok je. Memang hiburan. Cewek liu jadi sing bang. Penipuan ciu tabung di pesto panak cai bang kurang cai bang. Amat bagus pesan. Jaga kafe jadi aku kan terus cai lemo bulan gajum. Bang minuman gede lagi masuk tambah lagi dekat rumah sih ada apa mau main cai lebih pipis Ada awak urusan cai awak sih yang urusan po yang kenapa kan awak ngalih jalan yang benar keken jadi cai ke kafe tapi pilihin kafe kafe itu pengisi izin pembersih kafe awak udah mau ke kafe mah masih ini cai dong kenapa udah mau ke kafe awak udah mau ke kafe masih enak awak ke kafe kopi awak karaoke menggending awak gitu pokoknya kengken bikin awak happy sing cara cai ke kafe sing memilih-milih kafe ciasa ke kafe cai minum mabuk-mabukan cai itu ada nak nengke bede ada nak kene tersinggung cai uyut pikirkan masih masa depan cai dalam orang tua cai dengar awak munyi busa ngerti cai bye Ay, nak boleh ngomong, sing ngerti-ngerti. Kering nyilek keren malu nih. Kali, enggak mesti kene-kenean, mesti jeg cara. Bo marle, cai. keren awak ada. Itu asa mesti kene-kenean. Keren nyilek kacau kan. Onyang ke sini. Kan nangon ini benar. Ini naon dia ganteng awak. Wih, pantesan cai demen ke kafe cai yo. Jabo ke kafe aja. Nuturin ke cai patok cai.